खुरुमजरी गवर्नमेंट जॉब एक्सप्लेनर मैम ताराम ओक्जरी ngasi chu मैम गिदमता ai yamna kanarba government job singi update ma pudun laksari aina ngasi pujaliba update asidi manipur da kauriba department singji exchange sponsor tawgi update ni Imphal West, Imphal East, Bishnupur, Thawbal, Jiribam, Tamenglong, Chandel, Ukhrul na chingba manipur gi district singji ki employment exchange ta hoje hoji sponsor tawriba thabak singdo kari kari no habdo mayam da hajage mayam election gi model code of conduct laibagi exchange sponsor toba athing batham amudo hojik laitre ko hojik exchange sponsor phajana normal da toba hore aduna mayam notification asi khangna bagi damakta ai telegram channel gi link su description da hapcharamge mayam na telegram channel du changaga sponsor gi update sing gi pdf file amadi image file sing mayam da share tawjaramge mayam Imphal East ki porompat ki ju exchange office tagi notice thokre hadi sponsor to basi hojik tigi haure na ko loina district khudimo loina sponsor to ba hauram ni ko aduna mayam hojik nauna sponsor to bagi hojik latest oiba haragadi Manipur Excise Department gi excise ki constable excise ki inspector na singba Manipur Excise Department gi sponsor district khuding gi hojik tha ba hauram ni ko matam yam tha dabni aduna mayam video sibu yengbiba isinal sing excise ki thajan bo orgadi sponsor lobagi matam yore mayam lobby ba yarani ko aduga Manipur State Power Company Limited MSPCL gisu employment exchange tagi sponsor tawgi matam si 31st March 2024 oirambadu extend tawgre ko April 15 fauda extend tawkre MSPCL gi exchange sponsor tawgi matam si aduga mayam any government job se apply tawba taragadi TESTBOOK app se download tabiu mayam TESTBOOk ki yearly pass pro je rupees 307 da offer price na ngasi gi fangi ko hayeng dagi di 499 pi khrani aduna mayam sigi TESTBOOK pass pro je layu matam da T2M habo code se apply kapanda T2M habo code se sinabiraga maximum discount phangbiu aduga any government job ki previous year question na chingba model question na chingba test series ki through da sidagi available ogani ko ado mayam na Manipur Excise Department gi video yengbidri bu uragasu aina mamang da video semjakrabani Manipur Excise Department gi matang da detail explanation tawjagrabani sponsor tawbadi hojik haure mayam panthaba tawdana isa gi employment exchange singda chatlaga sponsor to honluba yare Bishnupur district ki oina employment exchange ki excise department ki update ama pijage excise department ki oina Bishnupur district ki 18 March tagi hauraga 22nd March pau tawgani ko Bishnupur district ki candidate sing hojik sponsor tawba yare excise department ki kauriba post vacancy sing asidi Inspector of Excise, Sub Inspector of Excise, Constable, amadi LDC ga driver ke post ni ko. Sida Constable Excise ki department da Constable ki vacancy ka je 300 ni vacancy yami ko mya. Videos detail video jo ai mamang simja krabani. Mayam na channel sida num video su jo phangani ko. Atopada Bishnupur district ki hoje latest oina kauri basi Excise department ji ke amadi kaure. Aduga mayam siki aina sida lairiba PDF file ji jo mayam da loina phangan jage ko Jiribam district ki jo hoje sponsor toriba thabak sing hairagadi fire service ki 20 March po sponsor piri minor irrigation ki 30 March po piri ko land resource ki 23 March po piri excise ki 31st March po piri social welfare ki 22nd March po piri art and culture ki 25 March po piri ko sigi image file ji jo ai telegram channel da hapcharamge mayam telegram channel join to view Thawbal district ki jo hoje sponsor thari basi social welfare department ki sponsor thari excise ki jo sponsor thari sponsor gi matam asi yam ten na thai ko aduna mayam video si yengbiwa ichilnau sing sponsor gi chatpa yare Imphal East ki jo yam loin chapmana re ko social welfare department ki jo thari excise department ki thari GAD stenographer ki jo hoje sponsor thari ko Imphal East ki oina Imphal West ki oina GAD stenographer grade 3 ki thari social welfare department ki jo thari excise department jo Imphal West ki sponsor tawba haure ko mayam to Tamenglong ki chu fire service ki hojik thari mayam district ki loina explain tawbodi ngamjadre aduna mayam sigi file je ai telegram channel da drop tawjaramge mayam na du changaga update sing je khangba yagani ko social welfare ki ukrul ki ju last date 20 March ta ogani ko to kangpok ki ju update laire loina update sing asi mayam agi telegram channel join tawraga loina khangba yagani ko mayam any government job ki preparation tawba taragadi
मागी प्रीमियम ओइबा क्वालिटी दा पेड वीडियो कोर्स फंगबा यागनी मैथ्स की रीजनिंग की इंग्लिश की जीके की कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर न चिंगबा अतोपा सब्जेक्ट सिंग गिजु लोइना फंगनी को सिदा मैथ्स की दा अपाम ओजा सिंग रीजनिंग की अपाम ओजा इंग्लिश की अपाम ओजा सिंग खनबा यागनी मयामना इंटरेस्टेड लाइबो ओरगदी मथकते पिजरिबा WhatsApp नंबर सिदा टेक्स्ट तौरगा SSC की पेड वीडियो कोर्स की मतंगदा मयामना खंगबीबा यागनी अदुगा मैम असिदा अइना ngasi वीडियो सिदा उच्चरिबा फाइल सिंगजे लोइना टेलीग्राम चैनल दा अपलोड तौजरगे मैम अदुदगी डिटेल सिंग खंगदोपियु अदुगा स्पॉन्सर्ड ऑफिस दा चलगा इसा इसाना थाजिंगदबा थबक्तुगी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्पॉन्सर तोहनबिरो मरी लेनबा लिंक सिंग आई डिस्क्रिप्शन दा हापचरमगे मतंग सिदा वीडियो सी ngasi gi oinadi tension jar thank you